نزیکی 2 ساله هەرێما کوردستان دەست بە دەریخستنا کارتا دەنگدانێکردنە یا بایۆمەتری ji بووی هەوڵاتیان لە سنووری قەزا ئامێدیش ئەو پرۆسە بخاوی برێڤە دەچێت و لە هەندێڤەرێن وێ بنگێ کۆمیسیۆنێ نینە بەشێک ji هەوڵاتیان jî dibêjin raniya hewlatiyan bawerî bi dengdanê nemaye û hin ji wan jî dibêjin kêmiya tîmên tûmalkirina dengderan egerekê diye انجام هەڵبژاردنên çûçe encam nebûyne xelkek ev rû bêumêd bûye ji helbijartinan çi gorîn helbijartina da nayene kirin evrûke perleman ve maye salekî ziyadtir ku dergehê perlemaniyê girtiye xel bejarî helbijartinan kir bû yekî perlemaneke bît û ev perlemana xudan serwerî bît perlemanê me bê serweriye xelkek bihîvî bûye em daxwazê ji komîsyonê dikin ku komîsyon hemî bingehên xwe yên bayometrî nahiya û komalgeha veket bûyê çende pitir xelkê me bişêtin beşdarî ve emeliya bayometrî bêt û xwe xwe secil biket da bişêt roja dengdanê da bişêt dengê xwe bidet û dengê wî hête sotan. Berpirsê bingehê komisyona hilbijartina li Amêdiyê ji derbarê rêjeya seredanên xelkî wiha dibêje. اینو که راستی پیچک نسبت اقبال یا عالم یا ضعیف بو بنگهی نوکا پشتی هندک ویدی ما افتیما وکرین و ما پیچک بافره کری و ما هندک عقد هاتین تعیین کردن عقد المرکزی ما پیچک نسبت رژه ماستر علی هات هم حس کن هک بو ما تعیین کن هندک دی عقد و ما وری کن چونکو راستی ما هندک عادتین تیمت ما نشیم چنه و کادرمه کمر. Li heyva pênc ya sala 2015 li dûkê proseya bayometriya karta dengdanê ketiye karî. Otanokeva ku ofîsa parêzgeha dûk ya komisyona bilind hilbijartinan bu ên daya diyar kirin. Tinê bîj li sedê xelkî beşdarî kiriye. Li gorî zanyariyan hin rêveberiyên Qeza Amêdiya gederiya hewlatiyan kiriye ji bo pirêvebirina muameleyên wan debît karta bayometriya dengdanê hebît. Eger ne muamelên wan nahêne pirêvebirin. Nihatûra Mariyên Nartî, Qeza Amêdiyê.